Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Chairman Jongayeng Dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council haga arpau tarik ukalalangkot arjar arpau ulapli pajba ya ka yeng tray kambatmai lanika additional building jongka executive committee ka district council harangkat ka jingidon langjong chief executive member uba latip langkar kongor bad ki MDC yagani ka additional building latei haga jinglot ka ba hinyo klor siteng bad lala ban pendep yagani ka jingtei hapo sisnem live nai tanto ini kan kap ini di mana? Kulai project engineer iba, semua ibala wit miangkat ni, ingat kali mana orang kini ke parking yang kini kalau enam lagi MDC ski, CM chairman nanti akan datang demo. Kalau kamu keluar India, tidak ada nuka ngasuh ada nuka proposal wala, yesi pergi cakap kamu he lagi ofon, ciwi pergi cakap bang, ini kamu he suka space mar, isu tu kan nang ya kipor, kita nuka pergi cakap kamu he from dia keluar mar boleh, hal ni kita ke legislative wing, ke executive, pat ke judiciary kita nang ni, isu tu kami anmar, kita di kalau ya si orang niru, namar tentang habulan kanu case, kawan orang ikut ki. Civil case ni kena kemudian ni kut, tinggi kiwara ada satu kali kemudian yang lang ni rumah, tinggi sedih, ni perkat sedih lah kamnya, kalau baterai, ye nang dah sipori, kalau ke berlaku, kam kulit ni India, dengan suai kulit, ki kontraktor, ki basim, sinai ni ke building, kam tahu projek dia belai mana kita belai, ikran, dengan binti bah Nani cepat minang luar kilat kalti kuno bang minang pukulo ikan ikan building cumi ini. Maka nami kipor kali minang pun kamnya kipre minang pun tega kerman ba kei brok kilong ya kecil perkat tamai beri. Nomor bangla poin saka por kebangin hapan kam pembiayaan infrastruktur juga district councils. Nafai kam tapi suatu paha ini kendiat si. Hadin ba Iwan di jenggerang pasionong harus nama aja kapsal, niong idon kami ke district councils. Hadin bawaan kasih eli kiong idon kami syuk ya ke district council. Nama orang exam naga CA data hagi rival area juga district councils. Kapamut hangi hapo Meghalaya ke district council ke wedding institution kepada kam habarok dia. Pada dua bentang yang nak professional tax nak try nomor bayi di tribal area under the section. Nak try lagi di tribal area under the section langat professional tax. Hak professional tax act yang baik no mo tiba syong hak tribal area hapoka section. Mentah kawan kasih heru yang baik no ki tribal area hapoka section. Idon ke judiciary, idon ke executive, idon ke legislative. Yang ada kami pun ki infrastruktur. Ada mungkin yang kerana kalau ada kampan rasyawai itu, mereka kata rasyawai porban. Dengan segala bagai mereka seni kepemerintah kalau siapa pun berkemen yang ibarat. Bat kum ki MDC, kum museum, kum ki officer ni depan kemau tanggal ni kebai. Yang hapan pai sebarok pilihan kenang ba kalasai jom ka council kanduan kalasai ke penai. Pada ka ribu saya pendiriu ka expect sibun ki nak councils. Nanti ka duty jogi. Bagi improve ke sistem perwakilan. Nak lagi iba wahid kinderski kegaril sekadu tulak kumpa arpu naitam kita. Jadi hil sekesan bantu tulak kumpa shru shpu naitam. Ia panlong prepared ya kalasai. Kamu tangki revenue nak royalty on coal and minor mineral you survive ya kasalari. Ina kan bagi public MDC. Ada ke por bang independent share nak GST. Menangani ke proposal juga, harga amendment juga sekecil yang hari ini bagi power sector 5% dia bagi ni apa ni? Setiap government harga bayasannya ki company permit boarding, dia kasih sana 4%. Jadi beli kalau council kami 4% tu. Ni lapo harga proposal amendment juga harga bagi kedua men Saturday yang
Anand Sharma, yung la kumno 5% share nagi power sector kadi berman jika district council kita. Namal kumno ngin survive. Ginamang ba ihapan to sa GST council su. Niti Ayog la kumno ba part of the GST kapakulat kasket share di bali open ta kadi district council kita. Kenang pagin survive pun council berapa tu. Namal ada ngimi open ta na GST, ngimi open ta na power sector, ngimi open ta na kibi sector, saya igla saya gitu. Isusi Haji Shah jong you do yung royalty ka ng 40%. And then you compromise not 25%. Tadi ketika blunder na konsulti. Kalau kita ngasih lagi officer, lagalong ya ki MDC, siam yang aru mencamat ketika duty jong ban kampen lejimut na kebentak revenue generation juga councils. Umurong kita kibapun di tribal cases si deal hapo kadisi council court. Kita non government tawaran ka Shanong po Shanong Stoy, Shanong Grawat, bagian ke additional district council court. Kenapa presiden ikut gitu? Time welcome ke banyak penelitian, warga additional subordinate district council court haki Hima level, haki Shanong level, yang di village court. Apapun pak kakam juga councils. Dan teng bong, nilong TM nilong kam, nilong chairman nilong dam, kakam kabun. Apa kabar kam kalau bantu? Ladon kam pada extend ikut juga hadu village level. Dia dapat extend ikut, yang aikam aja ikut level ini hadu village level village court. Kamu pun mak kam juga district council. Nama apa lagi? District council kasih cedel kadi constitution within the constitution. Kamu kasih pun mak kam juga. Kadang ipun pun jadi infrastructure kat niru. Ada bagian pun kat kam. Nasu banong kam media officer. Ye degri mo sansnam la bandon hanning la bandong don kadi ke duty ke officer bala kuno ban don ke vision na ko ta kala shai ke council jo ke jaj bendri balo pa ini kita asli confuse kindiat boleh confuse nomor ba adu bentar bentar si ya dan mau chairman bedi chairman la recommend ni ki am laingot ka sakut hau governor pasco beri tu ifiki staff Kamdon kanu ka violation na kiyade ka conduct of elections. Kamdon kanu ka violation na kiyade ka removal of the CM. The only problem tadi ka favoritism juga kom. Elected in the house la escort you hakashipi CM nagashuki CM direct ka champa jong CM. Governor la approve la pa support state government tang ban notify. Tim tidak nanti. Adi ketika jong siam hadin pada ada election, bandi komen saya kakam jong siam, publik gubernur belum confuse kendiat. Ladangan rekomend biang, ladangan approve biang ini siam, yo tim notify biang. Ambat si publik siam, bani yo berarti, bani yo jeng sai, nak tahu gubernur, apa ni saya pun tak tahu mana. Tambam dia bagi pengen juga rules, as per rules. Ini bagai high court, mau ada di clear sih kasai, pansai konsul. Kami lagi, kawan ke UDA ni kan nuga UDF kadi keju, agak bagus ni apa syakri nak kebentangan konsul berapa. Tapi ni balong confuse, dia ni mana? Ada keju ni, agak mau kejomi. Tambah kawai, kami kela dari manusia, at the end of the day kami kalau ban fokus ini kebun di kami konsul. Sultanat penlong pahit, ban sushibram. State government tu belum mentah, kenapa kasih orang dus pakrut? Ini kalau sudah empat bansi berapa? Jadi kami tinggal penuh ban pek yang terlaksana itu proses. Sementara lagi officer juga dia itu loh, sementara lagi pon juga itu loh, kami ni kebesuk. Tak tahu, ia panlong prepare suara panjang kayak yang kita mangi game mesti, tetapi lagi officer kita darul ke kampung santap. Panu mailat hampu yang ikat bagi patai mangir. Madun tem di bersama pani ni, madun tem tanam ter confidence jongi, poi hadu top di nong resort nong pre office, madun punya, ini ban don je ke bab ya balong saga di kamlong, in poi sekali tambah hab justify, madun ada di koni kiri hab justify, tapi justify kumnong in agree pada jangan jibut jongi, ada masuk balong ba, baru hari kasih di pay sa councils. Iklan dia sekretariat, bagi file council sekretariat, agar duty di jomah duty, but improve the system.
isu tu pun di komplain, ibu pun di department, hari di kena apply. Kali kamu jungi wangi hab ini improve ke sesuatu. Dengan kau bagal sibun, asbab bagal ini marba, kat ini infrastruktur di milah pusat bantai. Naga bantai ini kamu milah syah. Hamdam ya, bagai disensul kadang kamu naga pos kau. Kadang basnong DCM bisa darjong penhansu ke district council. Kan mentoi you penhan district council, ada di film mengi MDC, GM ke officer di film. Susan kalau bangin hab bangnya relang kau ini naga bantai syah, jom ka council tak syah kita di bantai.